سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا نايوتر من نيوتيو أبزا فيديو زيا هذا كابتي أبزخونه يكون مصحف ويدما تي في شونا معرابا وعالم بفتصم زي قلت يقداس نمصاينا أفريقيا كساب كندي كبيت كم زخون ويدما أفريقيا بقطبة نخيت عبن نخيت معبلن بركي تحت السرح مستير أبستيج كزراب كنسمينا وزو قدايز دي زبس حزبي تغلالا فلوطنا يزي يبلو تغلالا يزول زلو افريج زبي افريج رايدا كونس 700 تزب افريقيا بقمقام كبلخل بزعبا زي تغلالا حبريتا يبلون ميبي 8% و 9% تمدما ازيو تحد درجاي كله زخل مغنياتو ازو قدايزي بزلا على درجة زرب قانقو هيكونن حدا كابتو مسرتاوي مسارحنا معرباوي عبللا نافريكا دما كاب سيركوليشن وي كاب تكبنا يدخنتن قطباوي شجرن نخيتو زغبر دما زنت بي سلازي كاب حدا مراحنا كينيا بزعبه حدا ازيا قداسي فتو وصلو بزي قدس ازيانت بزياغن كسام مودا تسمعوا لاي جبروا بليز نزي channel سبورت جبروا نابلكو ابزيا مدركنا اتينا مجمريا غن بزعبه انتاي مخانو قسيلا نخبرها لكم. Let's start with this topic now. Also focusing on the real opportunity that we have in the future. This continent is going to be home to a quarter of the world's population by 2050. This is the continent that has renewable energy resources. This is the continent that has 2/3 of the world's arable uncultivated land. This is the youngest continent. So we have real. So مجمريا يبلالو كان كي تزاربنا أفريقيا أب إسرا حمسة حدا ربعي حزب عالم أبزا كونتيننتنا أفريقيا يقمت حدا كالاي كلتا برأس السلسته زحرس مريت في الرياض مريت نحرشها زخونا عالمنا أفريقيا يزلو اتزنع سمن سي زلوا بس حزبات ما زل على عدميو زتحت عدما زلوا مالت من سي حزب زلوا كونتيننتيا زي كونتيننت زيا sustainable resources نتمع بالا بحج زدلوس أقاتات أب تكنولوجي يخون أب إنرجي يخون أب ساعات زبالة تسعى زلوايا بزمن السمامة حج نبقس سلمنتا إذا كونتيننت زيا انت عينت بدهوتات كم زلوها قال لي assets that has the potential to make Africa central to what happens globally going into the future. And that is why integration is front and center, left and right in us going that's although right. data speaks a different language. Data shows that investments in our region are not as risky as they are being profiled. So in fact, this profiling of our region as a risky destination is a conspiracy by people. And I saw some of them about a week ago, 2 weeks. Listen my people. زيا سمعوا انت يبلالو هذا كابتي أفريقيا كاب أدادا دخناتين شجر نخيت وت زخونة منقست أفريقيا بزح فتنان تغيرون كعوتلو زي كلت بنتايو هذا بتوم كريدت ريتنج زبحلو مودي اس اي بي كومون كانت عبيت تكالات ناي منقسي امريكا متتاوزلوم تكالات زياتهم نزخونه هاجر افريكا انت يمزبلوا اكستريملي ريسكي انفستمنت يمزبلوا بخالا زراربا بي ويكا بي سي كلمه الريتنج يزلوم بخالا زراربا زين هاجرازياتن بوندناتن جانك بوند يبحال زخونه انفستر نز بوند زين تحرجزي كخسر يزبل مدمدمتا لون بخالا زراربا زين هاجرازياتن كلقحه اي كلانين ابتي فاينانشال ماركتس كيدن امريكا بنصارو ولا تزلع على عدانا عالم كلها ناتا ريتنج تريبل اي نيرو قدم حجي دبل اي علو 30 حد تريليون عدا زلو هاجر كلتا اي ريتنج علو كلتا اي مالت زي عدان جنزبنا امريكا ملقح حلاليو 100 متأمان على مالتيو بي ندحر خوينكن جنزب كخبل سركا يكون سلازي انفست يقبر لني رغز بالو عنقا ويكا نورمال كمزي فاينانشال عنقا ديت كمزلو غدفو صنيلنا غنبرو هنا اب افريكا حدا كابتي مرحت افريكا تزعبي صقمم كابتي فاينانشال ماركت بحال اداغانا يجنزب كلقحو اي كولونيوم سلمتاي ريسك سلاز بحالو اب كينيا اب غداينا تخزارب كل سمو حج weeks ago. They were trying to كينيا كابز حتى غرا زحش ريتنجز لو هاجريا but they have the same problem سمعوها profile us, the credit rating agencies. I think they are the new tools of colonialism, if I may say. انتي بلا مالو ازيوم حجي دبل دلو كاب قدم ازياتهم تم قند مسارحي افريقيا دخاخت كون بقطبه نفسها نخيتقل نخيت معبل مس اسيروم حيزوم زلوي سبقنا يفلطوني هذا كابتن مسارحي ناي مجزاتي بلا مالو اسمع زي ترير لانجوجو
I don't know كم ذا عينت بفلاي مس معرباو عالم يتسرع زلو انت عينت الواق مصلا خل we don't know جناب زوان زي معرباو عالم كم تقدم حيلن عبلالان سلو زي بلو حجرات أفريقيا بزح من ريتش أصلا زلومي. Because data speak a different language from the risk we are being profiled. And as a result, we are all now in this space, and it's almost a consensus that the people, the rest of us in this region, we pay anywhere between 4 and 8 times more for resources, for development, for investment, put in place infrastructure than others, than our brothers and sisters in the global north. And we have no problem with our brothers and sisters in the global north accessing finances lower than us. The question we're asking ourselves is that why are we not getting the same treatment? Why are we being profiled negatively when facts and data show something different? So this is the conversation we want to have, and it is. So مجمّريا انتهي بالله هذا global north بحاله أوروبان أمريكان قال مليم global south بحال كأفريقيا قال لنا خنريه مالتي. So زخونة هجر كأوروبا كابت financial markets زبحالو زلو جنزب كتلك أحد دليا نابن نتكلم كبرنا IMF وورلد بانك توسينا كابزياتهم كلكم خدوا كل جزء لو ريسك لو مثلا زبحال نابن سويسرلاند كابن كبكم of course هبتام هجريا AAA سلست A rating يزلوا بخلا زر 4 سويسرلاند جسب جنزب نكلك حتى سرعي يزلوا أين دليلنا صار زبلنبر as simple as that سويس بوند ناتوم extremely زت أمام سلز غن AAA سلز لهم بغلي الجنزب كلكم حقولوا قالوا تجرت أوروبا A كلت A سلست A يزلوا فبس بقليلو بحسر جنزب كلكم حيخلوا أب أفريقيا أنت مسيح حاجن بمولهم B كلت B ويكحاد B ويتعجي سلز لهم جنزب كلكم حتى متيم 4 عزفي كبر 4 عزفي كسب شو من تعزفي نايزن أبي أوروبا زلوا هجرات خاف لا يقدرها بخلا زراربا زين هجرات زياتن شو من تعزفي interest rate تخفل زل هجر شو من تعزفي ريسك اللوا فيل نخد قبر نخيت معبل سلازي التمودا دربايتا مع ريكونن هجرات أفريقيا شو من تعزفي وي لعليو كينيا يزارب زلوا كم بعل إيرترا كم بعل سوماليا وكان عشت هجرات زلوا جينا حجز معبلا زلوا دبوب السودان كانوا هجرات تاريخها زياتن they have no chance جنزب نخرخبا نخمع بلا سلازي التي تريتمنت زلو معركة زيرينا توم سمين زلو دليتهم يركبي بلالو نحنا قد بركز تحمسنا هنا زلنا زلما تغير له إيزول زلو. A foregone conclusion today that the system we have is not working. It is not working. It can do better. And that's why we are saying there is need for reform of the international financial system. To do 3 things. Reform, to speak to time. How long does it take? It takes minimum 18, 24 months. You know, some of the interventions don't have that kind of gestation period. It doesn't have that kind of time. Number 1. Number 2, national institution. But we are saying there needs to be a conversation. We need a conversation that makes all of us winners. And what we are saying is, in the reform of these institutions, we're not being reckless. What we are saying is, let us have a fairer international financial system that doesn't. سنتي بلالو مجمريا زوم بريتوود زبهالو انستتيوشنز وورلد بانك IMF تم قداموت ناي ملك حبوتايم هجرات افريقيا ويدما هجرات كاب كال هجر كلقحا ويدما كابت فاينانشال ماركت كلقحا ريسك اللون صقم اللون مغنياتو نابنت حنت هجر إثيوبيا وسد وي كينيا وسد وي تنعبيت هجرات وي نيجيريا وسد كابتم فاينانشال ماركت زبال نورمال ماركت مالتيو اب عداغا بوندناتن كغزات تجمير زخونه بوليتيكاو صقم تغيرو كل سبنت بوند خشط اخلي قلتيفن اب قلولاو كاتوا يخلا that's why ريسك سلازلون كابزوم انستتيوشنز وورلد بانك دي IMF كلقحا ينزفتنا كاب كالوت هجر تتلقح كدما نسخ زوركا سز كابم زيوم دي حشي زبال نساتهم دما تملكعتا زتقمول نزن هجرات افريقيا اي اربحنني انتي زبل زلو ازديان تكالات قوما خلوا نحنا كم هجر يقومنا نيرنا يبلالو اب 45 دحر كالاي كنت عالم زقومي وورلد بانك اور IMF هجرات افريقيا قد تقدم يتكابن 58 ويسوسا نصنتا رقيبه وخلا زرربا نسخاتكم نزي حق خطقمو خلوم نحنا اكلناتو ينبرنا سلازي نعنا اب جمزي توتكالات ينزياتن ذاتس واي نعنا كتقمانا يكلانه نحنا نبل زلنا نسخم دخيو تعالوا يديكونس نعنا اب جمزي توي ريفورم ويلوتي اب فاينانشال سيستم نحتت على يبلالو بتدغاغامي ببزحات مرحت افريقيا تمص زلا زربا دمايا rise the rest of us into debt, into default, into a situation where it becomes impossible. I mean, let me just ask us seated here, if one person is paying 8 times more than the other, isn't that person paying 8 times set up to fail from the beginning?
In fact, it would be a miracle if you don't default. In fact, I think some people are asking themselves, why have these people not defaulted? And it is the same reason, for example, why those Moody's people, the credit rating agencies, were really pushing that, Kenya is in very serious situation. Until we told them, if you continue profiling us negatively, we will pay off this debt and see what you're going to do. Because they were making it look like we are unable to pay. We're telling them, we want to pay. In fact, we want to pay before it's due. And they wanted to tell us, if you pay before it's due, it amounts to a default. What kind of nonsense is that? I mean, if you pay your debt early, how does it become a default? أتم سبات سمعوا زبلو زلو very 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 important. انتهي بلالو حدا كابتي rating agencies بحال بعالم مودي بحال. زي مودي نفسه كيف حجر مسكونتاتا of course political interference فنالو النار عيه زي حجر زيا ريسك يا زلا ايكونوميناتا ريسك لو عداهم كخفلو يكونون يم زبل حبريتا كابو ميزوت سو كان ينتهي بلالو نعنا ننوي حوان تو مودي زبالو عداناتكم كتكفلو يدخلون يخم ديفولت ويكا عداهم بزي مخفال كتفشو تدخلوا يخم زبل زربا بزعق زي وتصلو نحنا دما اتم سبات نحنا عدانا نكفل نغلينا እዚ ዘረባ ቋርጽዎ in fact ዳና ክንከፍል ንኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚ ግዚኡ ውን ክንከፍል ንኽእል ኢና ምስ በልና እንታይ ኢሎምና ኢሉ ኖ ቅድሚ ግዚኡ እንተኸፊልኩም ከምዘይ ትኸፍሉ ጌርና ኢና ክንረቑሓኩም It's like ኣብ ኣሜሪካ ንኣብነት ገዛ ኣብ ሓደ ባንክ ከይድካስ እዚ ገዛ እዚ ብካሽ ክገዝኦ ደልየ ኣለኹ እንተኢልካ እንታይ ይብሉኻ ኖ ኣይትኸፍሎን ኢኻ ብካሽ ዝኽፈል ገዛ ኣይነፍቅድን ኢና ይብሉኻ ስለምንታይ እስኪ ካሽ ትኸፍል ተኮይንካ እንታይ ረብሓ ኣለዎም እቶም ባንኪ ብካሽ ክትከፍል ገዛ ኣይደልዩኻን እዮም ኣብዛ ዓለም ሓደ ሰብ ክሬዲት ካርድ ዘይጥቀም ተኮይኑ ገዛ ንኽገዝእ ዓብ ፀገም እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ክሬዲት ሂስትሪ የብልካን ክብልዎ እዮም ካብቲ ዝሸይጥ ዘሎ ኣካል ንኣብነት ኣነ ገዛ እንተለኒ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ገዛ እንተሎ ኣነ መፅየ እንካዘን ገንዘብካ ካሽ ክበካ ገዛ ሃበኒ እንተኢልካ ክበካ ይኽእል እዩ ዝኾነ ሰብ ብባንክታት ዝግበር ተኮይኑ ግን ብፍጹም ኣይፍቀዱልካን እዮም ምክንያቱ ናይ 200,000 ኣብቲ ናቶም ሞርጌጅ 30 ዓመት ተገይሮምሉ 200,000 ዝነበረ ዋግኡ ክንደዮም ከኽፍሉኻ 500,000 ከኽፍሉኻ እዚ ድማ the bank secret ይብልዎ ኣብ ግለሰባት ጥራይ ግን ኣይኮኑ ይጥቀምሉ ኣብ ሃገራት ውን ይጥቀምሉ እዮም ነዚ ድማ እዩ ዝግረም ዘሎ እዚ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ሳይለንት ብሕቡእ ዘይዝረበሉ ሃገራት ኣፍሪካ ንኸይዕወታ ብዝለዓለ ጌም ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ተረድዎ ነዚ ከይተረዳኻ ነዚ ቻነል ትሪኡ ዘለኹም ገሊኹም ፖለቲከኛታት መራሕቲ ሃገር ክትኮኑ ኢኹም please this is very very important ኩሉ ሰብ ኣይኮነ ናይ ኢኮኖሚ ትምህርትን ክእለትን ዘሎ ነዚ ምፍላጥ ግን ኣገዳስነት ኣለዎ صباح نقول after debate انتهى كم تقولوا تفلتوا. It's madness, isn't it? But we're not conforming to what their expectations. So they're wondering, you are paying 8% more. Why are you not defaulting? Why do you want to pay early? This is the unfortunate conversation. طيب لا شو ما انت عزفنايتي الجبرز جبو شو ما انت تخافلوا لهم ما interest rate كاب تولد. سخاتكم سلامتاي فيل زي تقبروا مغنياتو شو ما انت عزفناي كالوت هقرات خفلت لها نخطودق شو ما انت عدلي شو ما انت عزفي مور عدل على كان خطودق بزي مودغنا نساتهم شوك يوم زخوني لك مغنياتو نعانا نخنودق زلع عليه استواصو بزلو سيستم يشرح له نزخ نكفل بمخالنا شوك يوم زخوني زلو يزبل زلو ስለዚ እዚ ድማቲ መወዳደር ባይታ ወይ ካ ተቆጠባና ዓለም ምዕሩይነት ከም ዘይብሉ ወይ ካ ፌር ከም ዘይኮነ በዚና ንዛረብ ዘለና ይዝብል ዘሎ And that's why, just to conclude, we're saying we want a fairer system that doesn't mistreat other people. We want a fairer system that we pay whatever others are paying. And good people, asking for a fairer system, saying that we want to pay the same interest others are paying, is not asking for too much. It is not breaking the system. It is not unreasonable. I mean, by all accounts, it cannot be unreasonable. We're all saying, let's pay what others are paying. And let's get the scale that can help us achieve what we want. And let us accelerate so that we can all move at the same pace. So that is the push. It is the position of many leaders in the group. So تنا حتى زلنا يبلعلو نخستو قتلوا نخستو ليوا ويكم زقبروا ويكا زي ترعيه تكبر ملي لنا كم تم قالوت كم نغفل قبروا يبلعلو زيات رايقنا يكون انت نطبي حنت عباي نطبي صنعي لك زاربيو which is very very important እዚ ኩሉ ዝብሎ صنعي አዝዩ ከቢት ኮይኑ ካብ ዝኸፋሎ Global South. This is not a conversation of North versus South. No, it is a conversation of fairness. And we're not saying the global North should pay more than us. No, we are saying let's pay the same. Tell me how that is not a good thing.
the green fund here. There are limitations of the current financial institution. There are limitations with the World Bank. There are limitations with the IMF. There are limitations with multilateral banks. And we are not accusing them of anything. There are limitations, genuine. Maybe they are 20%, as has been said, of what they were. Maybe the magnitude of the financial challenge that we have as a globe goes beyond these institutions. How do we develop other capacities? How do we raise more resources? And that is why the conversation about carbon tax is no longer a sterile. It's no longer a sterile proposition. It is a real proposition. How do we raise resources that can be used in a different paradigm, without the current limitations, where we invest these resources in the biggest return on matters to do that we do not want to be left out of the equation. We want countries in 1945. We didn't exist in 1945. Today we exist. And we don't want to be pushed into the corner. We want to be seated here and making a contribution. If it is carbon tax, if it is on aviation, we want to pay our portion. So እንታይ ይብላሉ ብሓፈሻ እዚ ንዛረቦ ዘለና ነትዮም ቦጽዑ ነትዮም ግደፉ ካሕሳ ክፈሉ ወይ ገለመለ ኣይኮንናን ንብል ዘለና እንታይ ዳ እንተኺልኩም ማዕረ ካልኦት ራዩና ማዕረ ካልኦት ዕድል ንኽንረክብ ድማ ግበሩልና እዚ ሪፎርም እዚ ብዝኾነ ይኹን ቋንቋ ሕማቕ ከም ሕማቕ ክረአ ይክእልኒ እዩ ኦፍ ኮርስ ምዕረባዊ ዓለም እዚ ዓቢ መፈንቅላ መንግስቲ እዩ ዋይ ምክንያቱ unfair advantage ወይ ካ ማዕርነት ዘይብሉ ዕድላት ንኣፍሪቃ ከምዝ ምዝዋት ራደ ይኮኑሲ ገንዘብ ክሬዲት ንኽረኽቡ ከም ድሌቶም ንኣፍሪቃ ግን ከምኡ ዓይነት ዕድል ዘይወሃባ ዕፅፊ ናይ ካልኦት ንኽትገዝእ ግዴታ ስለ ዘለዋ ኢንዱስትሪናታ ኢኮኖሚናታ ክምዕብል ኣይከኣለን ነዚ ድማ ቻሌንጅ ዝገብር ዘሎ ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ ሰስተይነብሊቲ ወይ ካ ኣብዚ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ኢሹስ ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ልክዕ ከም ካልኦት ማዕረ ዕድል ተሂብኩምና ንሕና መወር ዕድል ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ክሳብ ሕጂ 8 ዕፅፊ መቕፃዕትና ወረደና እውን ሰርቫይቭ ገይርና ስለ ዘለና ማዕረ መፃወቲ ባይታ ግበሩና ኣይክሉን እዮም ኣፍሪቃ ኢሎም ኣብ ኣኼባታት ንኣፍሪቃ ይንክሉ ዘይምግባር ኣፍሪቃ ደንጊፆም ኣይኮኑን ምክንያቱ ካብቲ ስምምዕ ንኣፍሪቃ ተውፅዮማ በቲ ስምምዕ መሰረት ንኣፍሪቃ ንኽጎጥዋ ዕድል ስለ ዘለዎም If it is on marine movement, we want to pay our portion. We want to pay our portion. We don't want to be joyriders. We don't want to be bystanders. We don't want to be in some corner. Because the old adage says, if you are not on the table, you could possibly be in the menu. I think we may possibly have been in the menu for long. Now, we don't want to. ታይብላሎ ሓንቲ ዓባይ ዘረባ ኣላ ኣብቲ ጠረጴዛ ናይ ውሳነ እንተዘየለኻ ኣብቲ ሜኒዩ ወይ ካ ኣብቲ መግቢ ኣለኻ ማለት እዩ ንስኻ ኣብቲ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ቦታኻ ኩርስኻ እንተዘይሒዝካ ኣበይ ቦታኻ ኣብቲ ዝብላዕ ዘሎ መግቢ ንስኻ ኢኻ ክትብላዕ ማለት እዩ ንነዊሕ እዋን ድማ ኣፍሪካ ኣብቲ ጣውላ ኣብቲ ናይ ዘተ ቦታ ስለዘየላ ኣፍሪካ ኣብቲ መግቦም ኮይና መቃቂሎም ክበልዕዋን ክሰትይዋን ንነዊሕ ዓመታት ተቐፂሉ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ቦታ ክንህሉ ክንክእል ኣለና ዕድል ክወሃበና ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ to be there anymore. We want to be where the conversation is having on the next global financial system, and we want to make our contribution in terms and we want to make our contribution if there is any contribution to be made in terms of paying our portion of taxes that are required. Kenya. I think there has been a debate as to whether you can talk about a green growth, development, climate change in the same sentence. I mean, there's been a belief somehow that green energy is not sufficient, doesn't have the skill, doesn't have the cost that can drive industrialization or real development. I think the narrative is changing. In fact, the reality is that it is no longer possible to talk about development without talking about climate change. And you have two situations. She said it so well. Two situations. Situation number one, you have a situation where because of this profile of risk, you're paying much more than others. You have another situation of effects of climate change, which you never benefited from. You know, you didn't get the industrialization. So, listen now. حركاتي ويكا كلت بتاعت أفريقيا أب disadvantage ويكا تزلع على السقم كوين وازلو بخلتا من قد بتعادي اتهم لك أحن كابيتال عدل زبوتكالات قد ما أفريقيا سلزقومو قداينا أفريقيا وين نا أفريقيا حتى يلنا بعضهم سلازي شو ما انت عزفي بمخفال توتسعنا هنا نبلا لنا كالاي اتيوم جنزب بحسور رقيبهم نزع عالمنا بكلان قلن جيروم نتكلايمت نايلومي أبلاشهم مازلو نساتهم كندوز أكل كحساكو بس لزي كل أفريقيا بتي بنا عدا تقطع بزدما الكلايمت بسنك ناي كالو تستواتو ويكا بكلا اتواجا نحنا نخاف لنا مغناتو اتناي ما يخونا انفايرمنت ناتنا سلستبلا شوي بحرشانا ابكالف رياتنا عابس الوالنا سلازي بتنسخم تقبروا زلهم نتا بلانيت ناتنا سلز غداكما اتصلواناتا نغدو لنا سلازي نسخم زغبركم حتيات نحنا نفدي لنا بتخال دما نفسنا نخاي نغير قداينا نخاي نقبر دما
سخاتكم تتقاملوا زلوا سيستم نعنا دحريت كم نملس كيرنا له سلازي بخلتيو نوصع زلنا حزبينا إذا دما أغالبو كركبن كغيرن زلوا يزبل زلوا very true that came with the exploitation of fossil fuels. So you're stuck with a situation where you're paying huge interest rates in an underdeveloped system, and you turn in between, you don't know where to stand. So what we should be, my focus, and that is why we are having the Africa Climate Summit, where we want to consolidate our thoughts, our ideas, and what we think the solution to where we are, the challenge that we are of development versus climate change, what we think as a continent should be the way forward on the 4th and 6th of next month. And I welcome all of you to come to the summit so that you can bring these very good ideas and we can consolidate them together. Because of the inevitable, and it's now a confirmed reality that Africa is home to the largest reserves of green energy. Africa is also home to the minerals, actually almost 40-45% of all the minerals required for green transition. And therefore, with that kind of situation, green growth will be most viable in this continent. And development around industrialization, around manufacturing, will now make a lot of sense where you have the largest reservoirs of green energy. So the appeal ويكازيا زربا ويكازيا ريتو زبازلو أزيا أقداسنا بيان تيبل على علمنا بتناي ندادي ويبتناي قال فوسيل فيول قعزو كله كنتاتا قال جحجزلو بكلان صقامن علوا سلازي علمنا كابز وزيا نابت جرين انرجي ويكا قطليا ساعات زبحال كم بحال electric cars electric energy solar energy كالوت عينت hydroelectric power زبحال سفل عليه كم ديوم عينت alternative energy sources كم علمنا نابو قصات خيزلا كم وصيتو دما كم بحال تسلا نري لنا ابصرغيا خصا كن يعملوا للو so እዚ ነገር እዚ ግሪን ኤነርጂ ክንዛረብ ተኾይና ድማ እታ ቀዳመይቲ ባይታ ወይካ እቲ ዝለዓለ ፀጋ ናይቶም ሪሶርስ ዘድልይዋ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ዘሎ ንኣብነት ፀሓይ እንተወሲድና ኣፍሪቃ ፀሓይ ዘሎ ከምኡ ካልኦት እቶም ማዕድናት ንግሪን ኤነርጂ ዘድልዩ እቲ ዝበዝሐ ሪዘርቭ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ ግሪን ኤነርጂ ክዝረብ ከሎ ብዛዕባ ግሪን ቴክኖሎጂ ክዝረብ ከሎ بمسرته اتي انفستمنت ابت بوتا صقاتا زلو يكون زلو እዚ ድማ افريقيا ማለት እዩ ስለዚ افريقيا እቲ ዝለዓለ ፀጋታት ናይ ግሪን ሬቮሉሽን ወይ kana ግሪን ኤነርጂ ስለዚ ኾነት እዚ ዲስካሽንስ ወይ እዚ ኮንቨርሴሽንስ ኣብ افريقيا ክግበርን እቲ ዝቕፅል ኢንቨስትመንት ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ افريقيا ንክግበር እቲ ዝበለፀ ግዜ افريقيا ድማ ብዝለዓለ ሓይሊ ክሰርሓሉ ዘለዋ ይብላሉ and I hope this እዚ ነገራት እዚ ብፍላይ ኣብ ፖሊሲ ሌቨል ክዝረብ ከሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢኮኖሚናታ even ትምህርትናትካ ቶም ንኣሽቁ ቆልዑ ዝመሃሩ ዘሎ ናብዚ ግሪን ኢኒሺቲቭስ ወይካ ናብ ግሪን ቴክኖሎጂ ዝኸዳ ዓውዲ ክትመሃር ትኽእልካ very important ምክንያቱ ዓለምና ናበይ ትኸይድ ኣላ ናብ ገጽካ ድማ ንስኻ ትሬኒንግ ክትወስድ ኣለካ ኢንቨስትመንት ናትካ ካብኡ ክኸውን ኣሎ ከምኡውን እቲ ናትካ ቢዝነስ ሓስብ ተለኻ ናብዚ ዓውዲ ዘተኮረ ዝኸውን ድማ ዝያዳ ውፅኢታዊ ይኸውን and that is in this continent and therefore going into the future green growth, green industrialization, green manufacturing, the genuine natural home will be in Africa. And that is why we are pitching that if the reality is, and I think we all now agree that it is not an option anymore unless we do not want to have a home for all of us. If we continue the fossil fuel trajectory, we will burn this home, this earth, and it will burn for everybody. It will not burn for the global south and leave the global north, or ban for the global north and leave the global south. We are on these together, so we better act together. And that is why we've taken the position that we do not want the old narrative of finger pointing. We want to solve this problem together. We can have a win-win outcome if we bring global south green energy resources, global south green energy, global south green minerals, and we bring global north technology and global north financing, we will come out with a win-win solution instead of the endless quarrel between the north and the south. So እንታይ ብላሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ እዚ ናይ ክላይሜት ጉዳይ ክንዛረብ ከለና በዚ ንቕፅሎ ዘለና እንድሕር ከድና ተዓዋቲ ዝበሃል የለን ተተሓሒዝና ክንጠፍእ ምዃንና እዩ እቲ ኮንሰንሰስ ወይ ከዓ ሓበራዊ ርዲድ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት እቲ ግሪን ኤነርጂ ዝበሃል ዘሎ ግሪን ቴክኖሎጂ ዝበሃል ነቲ ዓለምና ብትኽክል ብዘይ ናይ ነዳዲ ወይ ገለመለ 100 ዓለምና ካብ ነዳዲ ወፂኣ 100 በዚ ግሪን ክትከውን እያ
زبل argument بزح كتعيز له حتى كل سب السماء محلا جن لو تكم زاد اللي زلوا بتزلنا ساعات مبلشوا نا عالمنا ندعر غيرنا تتحيزنا خنطفينا سلازي السخون باكاب نبل نحناتهم كأند سقطها زلنا تي كل الريسورس زلنا أفريقيا كنسنا عندنا سمين دمات تكنولوجي انت كابيتالنا لهم سلازي أكندي كسي بحار انت سرهنا حبر او عبيد نخلنا دما صبغنا تا بلانيت دما وحسنات كخونا يخل زبل very اقداسيو زدما ان افريكا اب ادفانتج كباز زخل ابيل ونيو. That is the proposal we intend to bring, and we do not want to come to the table with a blame game situation. We want to come to the table with solutions, and we will be proposing how Africa can leverage on its assets. Number one, of green energy. Number two, of green minerals. Number three, of our human capital, the youngest continent in the world. Number three, of smart agriculture and unlocking the potential of the 2/3 uncultivated and arable land in our continent. How do we bring these assets to the table? So, Africa نابتي سمع بدا عالم درجة نزارة بزلنا كيت كلنا دما كم لمنتن كم كسستن ويك همز غيركم نادي كونس مفتحي ترى دي كون خالص صقاتات بوتنشال حيزنا نقرب حدا كابو دما اتي صقاتات ناي جرين انرجي اب افريقيا يمزلو معدنات نعزدليو اب افريقيا يمزلو حزبي من سي زخونا زي بس حزا عبزلو حبرتسب علنا بمقتال اتنحرشا زخون تزعبي عالمنا زلونا حرشا بوت اب افريقيا يزلو سلازي تينرجي تحت هليو اتسعات هليو تعاقم هليو افراينت ناي تبايتا صقاتات تعاقم سب ندحر الكا انت كون خل افريقيا تازبلت بوتنشال زلوا كونتيننت يا سلازي نا افريقيا مصو انفست جبر افريقيا اندستري وي تكنولوجي جبر كنبل كلنا بزح بوتنشال اب تداغا وي دما بتطاولا حزنا نقربو سلازلنايو لمناون ايكون نزيز زلو to do two things: to provide green growth, to provide jobs, and to decarbonize the rest of the globe. We can make a very significant contribution as a continent using the assets that we have in solving the global problem of climate change that is coming as a result of the exploitation of fossil fuels. So I think we really have a win-win possibility, and we can do this together. So this is what I imagine that to be, and we will be having that conversation. We are willing to listen to others. We are willing to bring our ideas on the table with ideas and possibilities of solutions on what we can contribute, because Africa can make a contribution to the global solution, the global challenge, and provide solutions to the global problem that we have. And we want to be seen in that new approach. That there are limitations, as was said by my sister, there are limitations. It cannot happen otherwise. We just have to agree that we cannot depend on the benevolence of a few countries. This is a global challenge. It requires a global solution. Not depend on the US or Canada or France or Germany. We have to have global infrastructure that will give us global resources. Then we need to agree this time round, the way it is given out, it's not given out where others are paying 6 times more than others. It is now given out. We agree on the formula for giving out. We were not there when the other formula was being agreed. So this time round, we agree on this formula together. أبزي وانزي تزلو تساقم نخل ناز تنكف مخانو ردو كوينو اتياتهم ويتياتهم زيادة كبركتولو نبلدي كناس كلنا ببعغمنا كنا بركتولو نخل مفتحين عند اللي زلنا أفريقيا دما كم تصباي دي كناس أبركتو كتقبر كم تغل بعغما مالتي سوترا يقنا يكونن اتحقد واتس حجتي أقبابا سرار حزوات كم تقد محجين احنا كاين لناس قبركم ممو نعانا شمنت عسفي كم نخفل غيرو كم نتكام زقبرنا زي كونه بمعري كم ناتنا أبركتو عدل كبانا زغل معري مودادر بايتانا كفترنا عند اللي زلنا يبلالو يغطس الجي. And let me say one more thing. You see, even speaking to this aspect of risk and aspect of, data as a percentage of GDP, what is the balance sheet we are using for countries? Have we really captured the assets of every country? On one hand, we capture the assets that have been developed using fossil fuel resources. On the other hand, we give no account of renewable energy resources that we accept that they are huge resources, but they are nowhere in any country's balance sheet. طيب لعله ولا ندحري تمليس نترينا نابن تنهجرات ريسك زلون ريسك زي بلن كنبل كلنا السود مانتاي ريسك as a percentage of GDP بالوزن هاي فاينانس كونكاي إذا نبل كلنا أمنتاي تمركزنا هنا نبل زلنا بالانس شيت ناي هجرات وكا عقمنا يتن هجرات كنزارب كلنا إذن هبتي منزلو حدا بخمين بمزمزان
بندادن بزي عالمنا بمبكالن يوم هابتيومن اوكي بالانشنا تنصبو نبل لنا بعين حقي انترينا جن من يصقا زلو اب تحت مريتو اب عدو صقا زلو من يو اتن هاجرات بتخكل صقا ناي ورقي ناي معدنات ناي سماي ناي مريت ناي كل زلون هاجرات ساتن انت ريسك زلون بحالا زلوا اتن زخون يخون ጭር ዝብል ጸጋ ዘይብለን ሃገራት ብምዝመዛ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝሃብተማ ድማ ንሳተንን ከም ዝበለጸ ባላንስ ዘለዎን ሪስክ ዘይብለን ዝራያ ዘለዋ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ እውን ከም በሐድሽ ኢቫሉዌትድ ክኾን ይግባእ ይብላሎ ምክንያቱ ሕጂ ፈላሊና ንዛረብ ኣሜሪካ ወላው ሃብታም እንተኾነት ዘይተኣደነ ጸጋታት ዘለዎ ሃገር እውን እያ ኣብ ኩሉ ዓይነት ማዕድናትን ጸጋታትን ኢንፋክት أمريكا كاب عالم ملو بزي نقدي بزي قال يكون عالم كات اوف جيرا صبغ ستاندرد اوف لايف كل وازغ الكونتيننت لا أمريكا اب كال عالم ديبندز قبر نقدن قال كانت لوا كل زد ليات اغاتات اب كارسا زلوايا انت زي لدما اب غربابتا لوا كندا يكون مكسيكو مالتي اب اوروبا انت خيت كاغن بحرشا زاكل حرشا مريتي بلوم معدنات زيرو كالو كله زيرو سلازي اوروبا بمسرته هلا وانا افريكا هلا وانا كالا عالمي از ستاندرد ناي لايف زلوا سلازي اوروبا the biggest risk زلوم كونتيننتيوم انتخونه بزحج زلو سيستم نخالوت مزميزان زحبتما تحت غرص سلازلون كابيتال سلازلون دما ريسك زي بلان هاجرات بحالالوا عالمنا كابتن هي قرم مسرتنا ايكونومي وصيا ابزنا جرين انرجي كيتلاغن زعبيه صقم كلومي واي افريكا تزبصح صقاتات ኣለዋ ትንኮ ጸገም ዘለዋ ናይ ካፒታልን ናይ ክእለትን እዩ ስለዚ ቴክኖሎጂ ስኪል ከም ድማ ካፒታል ተረኺባ ተኻብካል ኣፍሪካ ነቲ ቦታ ናይ ኤውሮፓ ኣውፅያ ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ክትዋሳ ትኽእልያ ካብ ሎሚ ንጽባሕ ንብል የለናን ኣብ ሎንግ ተርም ግን እዚ a possibility so ሓንሳብ ክንዛረበሞ ከይትነብሓኩም ክንውዲና we have huge assets of carbon sequestration. When are we going to make our renewable assets part of our assessment of our wealth and make it a percentage, the money we have borrowed, a percentage of GDP? When are we going to make our renewable assets part of our balance sheet? When are we going to make our carbon sequestration assets, natural assets, our mangroves, our forests, when are we going to make it part of our assets? So that when you calculate the money we have borrowed as a percentage of GDP, you don't tell us we are at 65 when we are actually at 15. It means we can open up a lot of fiscal space if we were assessed appropriately with all our assets. I mean, it's another conversation we must have. I have talked to the Africa Development Bank on this subject, and they are the ones actually are telling me, look, I think there is a conversation we should have. And we should do this without all these geopolitical pushes here and there. We do not think, and I insist, that we shouldn't be having these... زياد بلاد زلو be extremely important here. Africa risk زلو زبحال زلو انتايلو conspiracy theory ويدما ازي جيجا حبريتا افريكا زخون يكون ابت اولا مزيا كم تزدل كيتركبن كيتسعرن استقبري بنصارو افريكا نفس وكف هاجر بتخكل اتوم ريتنج ايجنسيز بهالو منيو عقور هبت زلو مني صقاتا زلو من بالانشيت يصبق زلو كبلو انت خوينم تن حجرات انتي صقاتات اللون انتي عاملون انتي حزب اللون نبي جصن كدا يخلا انت زبل نيرم افريكا ريسك زي كونس مور صقاتات يزلوا تنكو ريسك كلو زخلو ابزحت حجرات افريكا ፖለቲካዊ ሪስክ ንስ ድማ መን ይዘዋርናቱ መን ይመበገስናቱ of course they know source ምዕቡላት ሃገራት እዮም ስለዚ እዚ ኩሉ ሚስኮንሰፕሽን ወይ ከጌጋ ሓበሬታ ንኣፍሪካ ኣባደዳ ድኽነት ዝገበረ ብዳግመ ግምት ክግበረሉ እቲ ናይ ኣፍሪካ ዲቨሎፕመንት ባንክ ድማ እዚ ኮንቨርሴሽን እዚ ዲስካሽን እዚ ሕቶ እዚ ዘረባ እዚ ማእከላይ ቦታ ተዋሂብዎ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ሲስተም ለውጢ ንኽመፅእ ብዝቐልጠፈ ይሕተት ብላሎ ስለዚ ፕሬዚደንት ሩቶ ዝቦዘለ ነጥብታት very highly intellectual very important ንኣፍሪካ ድማ ኣብቲ ትገብሮ ዘላ ዲቤት ምስ ካልእ ዓለም መሰረታውን ማእከላይን ቦታ ተወሲድሉ ክስራሓሉ ዘለዎን ክዝረበሉ ዘለዎን እዩ ነዚ ኣፍሪካ ሕብረት ወይ ድማ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ሓበራዊ ሓይሊ ገይረን እንተዝዛረባሉ ብዙሕ ፀጋን ብዙሕ ለውጥን ክረባሉ ምኽኣላ ዝብል ርኢቶን ሓሳብን ኣለኒ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ንሰምዖ ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ፕሊዝ ተጋጊምኩም ስምዕዎ ፍለጥዎ ገለ ካባኻትኩም ኣብ ፖለቲካ ክትሳተፉ እዮም ፅባሕ ንጎ ስለዚ እዚ ነገራት ዝፈሊጥካ ጀነራል ሓበሬታ እዩ ዝወሃበኩም ዘሎ ዓለም ከመያ እንታዮም ቶም ዲስካሽን ዝግበረሎም ዘሎ ነጥብታት እንታይ ፀገማት ኣለዎም ነዚ እናፈለጥና እንድሕር ከይድና ፅባሕ ንጎ ነቲ ሕብረተሰብና ብዝበለፀ ከነገልግል ንኽእል ኢና ነዚ ሓበሬታ ትፈትዎ እንተኮይንኩም ነዚ ቻነል ሳፖርት ግበሩ ነዛ ቪድዮ ላይ ግበርዋ ናትኩም ርኢቶ ናትኩም ሓሳባት ባህናፅ መንገዲ ነቐፌታውን ባህናፅ መንገዲ ግደፉ ንኻልኦትን ክጠቅም ስለ ዝኽእል ናበልኩ
نايلو مارساب زغودي أب كالك سام نرخب تصبغو تشاو ناي أفريقيا قطباوي عبيد زكاد سكات غينو الزبالغ تزسم عيو مجمر يا جنزبكا أب ستوك ماركت إنفست برو نك عبدي مخنياتو أب بانكو خفيل زولو جنزبكا بانكي زتكامل زولو نيروبا نامريكان ما يمعبلو لولو وترخلته نافريقيا ختكم زخل كيلتن فلقتن نحس كن بقاس لنا بيزنس كنا مهار كن كلال لنا لو من تتمهيرنا بزمعبول عالمنا دمان أفريقيا خنتغمان نغل وتر سلسته أب أفريقيا نهانصو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلوانا كخلالو نزل خنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو إنفست نقبر زلنا صباح نقول حزنا خيرنا بأفريقيا إنفست مقبار في وقتنا أفريقيا هنكير نغلينا نزل مقبار جن لومس سكم توسينا كن مهارن سكم تكن وسدن كن كلالنا نزل حقس كورسات مالنا تتغمولي بلاكم. Thank you very much.